Еще раз приветствую вас. Herkese Merhaba. merhaba kardeşler. Второй раз я у вас здесь İkinci и seferdir burada sizin aranızdayım. хочу передать вам большой привет из Адыгеи, из Adıgeya'dan, Майкопа. Maykop'tan size çok selamlar iletmek istiyorum. Вас знают, за вас молятся Sizi tanıyorlar, orada sizin için dua ediyorlar и благословляют. ve sizi bereketliyorlar. Для меня особая радость быть сегодня в Доме Божьем. Ve Tanrı'nın evinde bugün burada olmak benim için çok sevinçli bir şeydi. И на самом деле, когда мы говорим «дорогие», так и есть. Biz sevgili sözünü kullandığında bu gerçekten de öyledir. Христос купил нас Mesih bizi satın aldı. ценой своей жизни. Kendi hayatının fidye ederek, kurban Мы vererek. драгоценные, дорогие. Biz gerçekten çok değerliyiz. И также мы братья и сестры. Biz gerçekten de kardeşiz. Мы одна семья. Biz bir aileyiz. Независимо от наших национальностей разных. Турок, азербайджанец, черкес, украинец, русский. Fark etmiyor. Millete bağlı olan bir şey değil. Türk müyüz, Azerbaycanlı mıyız, Ukraynalı mıyız, başka ne millet, Çerkez olur. Fark etmiyor. Мы родные. Biz Одна семья. bir aile, biz özüz. Хорошо, слава Богу. Давайте мы помолимся и Tanrı'ya şükürler olsun, gelin biz dua Поделимся edelim словом. ve sözle paylaşalım. можно не вставать, так склоним голову. İsteseniz kalkmayabilirsiniz, böyle dua edelim. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Tanrım İsa, sana teşekkür ediyorum. Мы склоняем свои сердца. Yüreklerimizi senin önüne getiriyoruz. Мы приходим к Тебе со славословием, Seni yücelterek geliyoruz. чтобы поклониться Тебе. Seni adını yüceltmek Ты için наша geliyoruz. цель, и Ты наша жизнь, Sen Иисус. bizim hayatımızsın ya Rab. Спасибо Тебе Teşekkür ediyoruz. за милость, которая обновилась в этом дне, Bugün de tazelenen merhametin için за teşekkür ederim. прощение, Affetmen için, за Твою благодать senin lütfun için и любовь. ve sevgin için. Господи, благослови сейчас Слово, Ve bugün olan sözü чтобы bereketle. мы могли растворить Слово верой в сердцах своих Yüreklerimizde imanla bunu koruyabilmek için. и увидеть добрый плод. Ve bunun iyi bir meyvesini görmek için. Во имя Иисуса Христа. İsa Mesih'in adıyla. Аминь. Amin. Аминь. Слава Богу, я знаю, у вас была тема о Духе Святом. Tanrı'ya şükürler olsun ve ben biliyorum ki sizde kutsal ruh hakkında konular oldu. И все темы важны в Библии. Ve kutsal kitapta tüm bu konular çok önemlidir. Молитва, исцеление, праведность. Dua, şifalar, ne diyorlar, doğruluk, Все важно. bu hepsi çok önemlidir. Я хочу сегодня поговорить о вере. Bugün iman hakkında konuşmak istiyorum. И уже сегодня мы говорили, пастор говорил о вере. Ve bugün artık konuştuk ve pastör da iman hakkında Хочу konuştu. продолжить. Ve devam etmek istiyorum. Это как вызов для всех нас, Ve hepimiz için olan bir çağrı gibidir. в том числе и для меня. Benim için de aynı bir çağrıdır. И на самом деле Христос, Он придя, будет искать веру. Так Да. написано. Aslında İsa Mesih geldiğinde iman arayacak. И с верой связана вся наша жизнь. İmanla bizim tüm hayatımız imanla bağlıdır. Нас называют верующими. Bize imanlı olarak diyorlar. Вера в Иисуса Христа. Мы спасаемся. İsa Mesih'e olan imanımızla biz kurtuluyoruz. Верой живем, İmanla yaşıyoruz. идем по этой жизни. Ve bu hayatta da imanla hareket ediyoruz. И Слово Божье говорит, Евреям 11:6. Ve İbranilerde 11:6, Да. 11:6'da şöyle diyor. А без веры Богу угодить невозможно. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищем Его воздает. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Я не знаю, как точно в турецком переводе, но в синодальном написано, что без веры угодить Богу невозможно. Da, здесь тоже так. Da. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün değil yani. Без веры невозможно. İman etmeden mümkün То değil. есть это критерий необходимый, Bu çok önemli bir göstericidir. чтобы когда мы пришли к Богу, мы должны верить. Yani biz Tanrı'ya yaklaştığımızda iman etmemiz Верить во что? gereklidir. Что Он есть, Onun var olmasına и Он воздаст. ve bize ödüllendirecek bizi. С этого все начинается. Ve her şey bundan başlıyor. Человек верит и признает, что есть Бог. İnsan Tanrı'nın olduğuna iman ediyor. Физически мы этого не видим, Fiziksel olarak biz görmüyoruz bunu. но Бог есть Дух. Ama Tanrı bir ruhtur. Мы не видим Его физически,
Biz fiziksel но görmüyoruz. видим руку Божью, мудрость Божью, любовь Божью, Ama Tanrı'nın biz hikmetini, onun elini, onun sevgisini Dыхание görüyoruz. Божье. Onun nefesini görüyoruz. Мы это чувствуем, ощущаем. Biz bunu hissediyoruz. Как ветра не видишь, Bir rüzgarı da biz тепла не göremiyoruz. видишь, Sıcaklığı da biz göremiyoruz. дождь не видишь. Yağmuru Но görmüyoruz. мы чувствуем это. Ama biz bunu hissedebiliyoruz. Мы чувствуем и ощущаем. Bunu hissediyoruz. Поэтому Бога как-то научно сложно, нужно поверить. Bunu bilim olarak bunu kabullenmek biraz zor bir şeydi ama sadece iman etmek Поверить, gerekiyor. что Бог есть. Tanrı olmasına iman etmek. И есть библейское определение. Ve kutsal kitapta Веры. böyle bir Евреям iman sözü var. 11:1 написано. İbraniler 11, Да, 11:1. 11.1'de şöyle yazılmış. Это такое библейское определение веры. Bu imanın göstericisidir yani kutsal kitapta. Читай. İman umut edilenlere güvenmek, güvenmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Görünmeyen şeylerin varlığına То есть ты не eminlik. видишь, как я сказал это. Söylediğim kimi sen bunu görmüyorsun. Может быть, даже пощупать не можем физически. Hatta fiziksel olarak dokunamıyorsun da. Но это именно уверенность Ама- внутри тебя невидимая. Ama senin içinde bir eminlik var. Bu görünmeyene eminlik var. Как rождается вера? İman nasıl doğuyor? Это вопрос. Bu bir sorudu. Вера rождается в результате откровения, İman vahiy açıklama sırasında которое человек geliyor. получает. İnsan bunu alıyor. Когда внутри человека rождается уверенность, İnsanın Внутри. içinde bir eminlik oluşuyor. когда приходит какое-то осознание, Böyle bir anlayış Просвещение. geliyor, böyle açıklama будто geliyor. внутренние глаза открываются. Sanki içinde bir gözler И açılıyor. ты начинаешь видеть то, чего раньше ты не видел. Ve önce görmediğin şeyleri görmeye başlıyorsun. 11:7. Мы будем сегодня в книге Евреев, İbraniler 11.7'de de biz ona da bakacağız. 7 стих. 7. ayet. İman sayesinde Nuh, ve stih prочитай, Да, ha? да. İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. Мы видим в этом стихе. Biz bu ayette ne görüyoruz? Прежде чем Ной построил ковчег, Nuh gemini oluşturmadan önce он получил откровение. açıklama aldı. Он услышал Бога Tanrı'nı и duydu получил откровение. ve bir açıklama aldı И Tanrı'dan. откровение родило веру в его жизни. Ve bu açıklama onun hayatında iman oluşturdu. А вера привела это в действие. İman da bunu harekete Так getirdi. это работает. Bu nasıl çalışıyor? Когда он stроил ковчег, люди смеялись, не понимали. Bu gemini oluşturduğunda insanlar anlamıyorlardı, ona gülüyorlardı, alay Не ediyorlardı. было дождя. Yağmur yoktu. Но он это делал, продолжал делать, потому что была вера, было Ама- откровение. O yine de bunu yapmakta devam ediyordu çünkü Tanrı'dan bir açıklama aldı, imanı vardı. Однажды человек осознал, что есть Бог. Bir gün insan Tanrı'nın olmasına, var olmasına И это iman etti. откровение родило веру. Ve bu açıklama imanı oluşturdu. А уже вера толкает человека к действиям. İman da insanı hareket etmesine vadar eder. И вот о чем говорил пастор. Ve pastor ne söyledi? Вера, рожденная через откровение, Ve açıklama aracılığıyla oluşan iman, оно делает невидимое видимым. görünmeyen şeyleri görünen yapar. Это как мост, соединяющий небеса с Bu земным. gökleri birleştiren, yerle gökleri birleştiren bir köprü gibidir. Тогда невозможное может стать возможным. Mümkün olmayan mümkün olabilir. Невидимое видимым. Görünmeyen görünen olabilir. Тогда ты силой назвать несуществующее как существующее. Var olmayan bir şey olacak gibi gözüküyor. Поэтому нам нужно ходить с Богом, O yüzden biz Читать Его Tanrı'yla Слово. beraber yürüyüp kitap okumamız gerekiyor. слышать Его голос, Onun sesini duymamız gerekiyor. различать Его голос среди многих голосов, Birçok seslerin içinde onun sesini ayırt etmek. чтобы быть способным получить откровение, Tanrı'dan vahiy açıklama almasını, чтобы нам быть сильным в вере imanda güçlü olmak için и смело действовать. ve cesaretle hareket etmek И için. мы видим всех этих героев в книге от евреев. Ve İbranilerde olan tüm o iman kahramanlarını görüyoruz. Это были реальные люди, Onlar gerçek olan bir kişiler. которые поверили. Onlar iman ettiler. И мое желание сегодня, Ve benim bugünkü arzum чтобы мы имели эту веру, o iman bizde de olsun.
чтобы уровень нашей веры в нем, он поднимался. Bizim imanımızın seviyesi yukarı çıksın. Я думаю, это как ключи Ve ben bunu anahtar gibi görüyorum. для многих дверей в нашей жизни, Bizim hayatımızın kapıları için. которые до сих пор закрыты. Двери. Şimdiye kadar bağlılar onlar. И Бог дает нам эти ключи. Ve Tanrı bize bu Через веру. anahtarı iman aracılığıyla veriyor. Хочу показать несколько моментов, Birkaç şeyleri size что мы göstermek можем istiyorum. делать, будучи движимые верой. Ve imanla hareket ne şeyler gösterebilir? Первое. Birinci, Вера, человек повинуется призванию. iman aracılığıyla insan çağrı alabilir. 8 stих. 8. ayette iman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Верой он повиновался. İman aracılığıyla o itaat etti. И есть такая русская народная сказка. Rus masalı vardır. Пошел туда, не зная куда, принес то, не зная что. Не знаю, читали вы, не читали. Bir şeyleri bilmeden gitti, ne bileyim ne yaptı. Bir şey, еще раз можно повторить? Пошел туда, не зная куда, Bilmediği yere принес то, не gitti. зная что. Bilmediği bir şeyi getirdi. Ну, есть такая сказка, она русская народная. Но о чем речь? Авраам жил в цивилизованном городе. İbrahim Того времени. o zaman için bir modern bir şehirde yaşıyordu. Были некоторые возможные удобства. Bazı böyle şeyleri de vardı. Yaşam için şartları da güzel vardı. Историки говорят, что там даже водопровод был в Tarihçiler Уре Халдейском. tarihte olan bilim insanları şöyle diyor. Orada hatta su boruları da vardır dedi. И вот представьте, Ve böyle düşünün. Господь проговорил Аврааму. Ve Tanrı İbrahim'e söyledi. Он получает откровение. Tanrı'dan vahiy aldı. Оставить все, Her şeyi bırak. свою какую-то жизнь, своих друзей, часть семьи, Hayatını, arkadaşlarını, ailenin bir возможно, parçasını. бизнес. Belki de kendi işini bile olabilir. И pойти, написано, в страну, ту, которая не знает, куда идет. Пошел, не зная, куда идет. Ve nereye gideceğini bilmediği ülkeye gitti. Другой разговор, когда ты понимаешь, куда ты идешь, а он даже не знал, куда идти. Bir şey var ki sen nereye gittiğini biliyorsun ama o nereye gideceğini bilmiyordu. Это легко идти, когда ты знаешь, куда. Раз. Bir nereye gideceğini bildiğinde sana çok kolay olur. Можно навигатор забить. Navigasyonu açabilirsiniz. Но он пошел, даже не зная сам, куда пошел. Ama nereye gideceğini bilmeden bile Это было внутри его. bu onun içinde olan bir şeydi. Можно сказать, глупо, абсурд. Belki de bu aptalcasına bir şey gibi söyleyebiliriz. Но это именно то, что сделал Авраам. Ama bu İbrahim'in yaptığı bir şey. Почему смог это сделать? Была вера в сердце. Neden bunu yapabildi? Çünkü yüreğinde iman vardı. Я встречал многих людей, которые были успешны в своей жизни. Ben hayatlarında çok başarılı olan insanları Какая-то gördüm. своя размеренная жизнь была. Bir hayatları Но Бог vardı. проговорил. Ama Tanrı onlara Они получили seslendi. откровение. Tanrı'dan vahiy aldılar. Оставить все Her şeyi и bıraktılar поехать куда-то. ve bir yere В другую gittiler. страну. Başka ülkeye В gittiler. Африку, в Турцию, не знаю. Bilmiyorum Afrika mı Türkiye mi mesela. Ваш пастор один из них. Sizin pastörünüz onlardan biridir. Может быть, не надо куда-то ехать кому-то. Belki de sizlerden hiçbir yere gitmeniz hiç Может gerekmiyor. быть, начать что-то делать новое. Belki de yeni bir şey yapmanız gerekiyor. Взять домашнюю группу. Mesela ev toplantısı oluşturabilirsiniz. Может быть, начать проповедовать своих родственников. Belki de akrabalarınıza müjdeleyebilirsiniz. Какое-то новое служение. Yeni bir hizmet alabilirsiniz. Какую-то взять ответственность. Bir sorumluluk üzerinize alabilirsiniz. И вот этих людей, о которых мы говорим, было все неплохо было, но пришло призвание. Ve onların hayatları bu insanlarda her şey güzel gidiyordu ama bir gün çağrı geldi. Пришло откровение. Bir gün vahiy geldi. Услышали голос Божий. Tanrı'nın sesini duydular. И вот имея веру в живого Бога, Ve içlerinde canlı böyle iman olarak они повиновались призванию, onlar bu çağrıya itaat ettiler. доверившись Господу. Tanrı'ya güvendiler. Я хочу сказать, что призвание дает Бог, Söylemek istiyorum ki çağrını Tanrı size veriyor. но повиноваться Ему Ama itaat etmek зависит от тебя и меня. senden ve benden bana bağlı olan bir şey. Он дает призвание, Çağrını o мы verir. его не выбираем, Biz onu seçmiyoruz. но быть послушным призванию зависит от нас. Ama bu çağrışa itaatli olmak bize bağlı И olan как şey. повиноваться призванию? Ve çağrıya nasıl itaat edebiliriz? Верой. İmanla. Верой. İmanla. Потому что порой ты будешь идти сам не зная куда. Çünkü bazen sen nereye gideceğini bilmeyeceksin. Делать то, чего ты раньше не делал. Önce yapmadığın bir şeyler yapacaksın. Идешь и не знаешь, что тебя ждет завтра. Gidiyorsun ve yarın seni ne bekliyor bile bilmiyorsun. Такая жизнь приключений. Böyle macera dolu bir Но она hayat. стоит того.
Ama bu ona değer. Когда ты знаешь, что ты повинуешься призванию. Sen bu çağrıya itaatli Когда ты olduğunu знаешь, что ты bildiğinde. в плане Божьем. Sen Tanrı'nın bir planındasın bildiğinde. Поэтому всегда ощущаешь это призвание внутри себя. Sen içinde bir çağrış hissettiğinde Ничего не бойся. korkma. Hiçbir şeyden korkma. Делай то, что можешь делать. Yapabildiğin şeyi yap. Двигайся туда по направлению своего призвания. Çağrışına doğru hareket. Шаг за шагом. Adım adım И поверь, ve iman если Бог et. призвал, Ve Tanrı Он seni все остальное çağırdıysa усмотрит. her bir şeyi yapacaktır. Второе, верой мы жертвуем. İkincisi biz imanla biz kurban veriyoruz. Два стиха, 4 и İki 17. ayet var. Читай, 4 и 17. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. И 17 стих тоже. 17. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. В обоих стихах мы видим, они принесли жертвы верой. Ve iki ayetlerde biz görüyoruz ki bu kişiler imanla kurban Что verdiler. такое жертва? Kurban ne demektir? Это отдать, что тебе дорого. Sana değerli olan bir şeyi vermek То, что demektir. ценно для тебя. Sana çok değerli olan bir И şey. когда ты отдаешь, там ёкается. Sen bunu verdiğinde sanki bir şeyler kopacak gibi içinde. Если ты отдаешь, для тебя это недорого. Eğer sen bir şeyi kurban veriyorsun ama senin için değerli değilse, Типа ты лишнее отдal. sanki fazlanı vermişsin На gibi. тебе Божие, что негоже. Yani ki gerekli olmayan bir şey gibi. Тогда это не жертва. O kurban değil o zaman. Я помню одну историю на конференции. Böyle bir hikaye olmuştu bir konferansta. Проповедник красноречиво говорил, Bazı çok güzel böyle делал konuşuyordu. такой призыв пожертвовать. Böyle kurban verme çağrışı Я не помню, yaptı. на что мы жертвовали, но до церкви той. Hatırlamıyorum o kilise için ne kurban. Меня это очень коснулось. Bana çok dokundu bu şey. Он говорит, прими этот вызов. Ve o dedi ki bu çağrışı kabul et. Возьми эту сумму. Ve bu ne diyor o miktarı al. Я взял хорошую сумму, Ve ben çok iyi bir miktarı aldım. доверившись, Tanrı'ya güvenerek стал жертвовать. ve kurban И etmeye он, başladım. проповедник говорит, Ve bazıcı böyle diyor. умножь на эту сумму на несколько раз. Ve bu miktarı birkaç sefer çarp. Я аж присел, Ben sanki böyle oturdum. ёкнуло. Yüreğime indi. Но я уже пообещал Богу. Ama ben Tanrı'ya artık söz verdim. И я понимаю, что я должен это сделать. Ve ben anladım ki bunu yapmam gerekiyor. Да, я отдал. Evet bunu ben verdim. Потом на счет перевел, потому что с собой не было этой суммы. Sonra ben hesaba götürdüm o paranı çünkü o para Но это üstünde была yok. жертва для меня. Ama benim için bu bir kurbandı. И я верю, эти жертвы, они угождают Богу. Ve ben iman ediyorum ki bu kurbanlar Tanrı'yı hoşnut ediyor. Когда Авраам нес Исаака, İbrahim İshak'ı getirdiğinde что вы думаете, что он чувствовал? sizce o ne gibi hisler Сына, geçirdi? которого ждал всю жизнь, молился, верил. Tüm hayatı beklediği bir oğul dua ediyordu, bekliyordu. И Бог сказал, отдай мне его. Ve Tanrı ona dedi ki onu bana ver. Как вы думаете, было ли это дорого для него? Sizce onun için bu değerli bir şey miydi? Это было очень дорого. Bu çok değerli bir şey. Но он принес это, он готов был это сделать. Ama onu getirdi, hazırıydı onu Почему он vermeye. смог? Neden bunu yapabildi? Верой в Бога. İmanla, Tanrı'ya imanla. В Римлянах мы читаем, Romalılarda biz что okuyoruz. Бог mог даже из mертвых воскресить. Tanrı hatta ölüleri bile diriltmeye И он верил, доверял Господу, ve o Tanrı'ya güvenip ona что iman Бог ediyor. отдаст и восполнит. Tanrı yapacak И в свою очередь был готов принести эту жертву. ve kendi tarafından kurbanı vermeye hazırdı. И Библия учит нас быть жертвенными, Ve kutsal ruh bizim fedakar olmamızı söylüyor. щедрыми, Cömert olmamızı. жертвенными финансами, Finansal olarak временем, zamanımızı, силами, gücümüzü, иногда и здоровьем, bazen sağlığımızı bile а иногда kullanmak, и жизнью. bazen hayatımızı Да, bile. может быть, мы не живем сейчас, сегодня, для нас это может быть нереально сегодня, Belki bizim için şimdi gerçek но для geçerli некоторых değil. это есть реальность сегодняшняя. Ama bazı kişiler için bu gerçektir. И мы видим, что движет этими людьми. Ve biz görüyoruz ki onların içinde neden böyle hareketler? İman var. Вера в Бога, вера в Отца, Tanrı'ya, babaya imanı var. что Он Спаситель. Kurtarıcı olduğuna Что iman. самое логичное сегодня – это верить в Бога, Ve en mantıklı bu Tanrı'ya bugün iman İslam'da var. etmek ve onun
arkasınca делать эти şagi веры iman adımları etmek и быть послушным. ve Tanrıya itaatli И olmak. пусть Господь поможет и укрепит нашу веру, Ve Tanrı bizim imanımızı güçlendirmesi чтобы için она не yardımcı olsun. оскудевала, Azalmasın bizim imanımız. чтобы мы могли жертвовать посильно и непосильно Ve biz gücümüze uygun ve hatta uygun olmayan и durumlarda da удивлять Его. feda edip ve onu Tüm sağ ol. hatta bu şeyle onu şaşırtmak. Следующее. Верой мы отказываемся и оставляем то, что не нужно. Ve iman Или olarak неправильно. biz gerekli olmayan şeylerden imtina edip bırakıyoruz. Верой мы отказываемся от того, что неправильно. Doğru olmayan bir şeyleri imtina 24 stih. ediyoruz. 24. 24. ayet. Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Давай 27 тоже прочтем. 27'ni de okuyalım. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı görür gibi dayandı. Аминь. Amin. В жизни каждого из нас есть вещи, которые нам нужно оставить. Bizim hayatımızda her Не только у birimizde меня. bırakacağımız bir şeyler var. Sadece bende değil bu şey. Это может быть неправильные привычки, которые опустошают нас. Mesela bizi boş kimi yapan alışkanlıklarımız Мешают благодати olabilir. Божией. Tanrı'nın bereketlerine bir engel olan bir şeyler. Есть бремена, которые нам нужно сбросить. Bazı yüklerimiz var, onu bırakmamız, Какие-то atmamız привычки, gerekiyor. качества характера, возможно, грехи, Karakterimizde olan günahlar da olabilir, bir alışkanlıklarımız olabilir. которые связали нас в каких-то сферах жизни. Bizi hayatımızın bazı alanlarında sanki böyle şey yaptı, bağladı gibi. Порой мы даже научились жить с этим. Bazen Научились жить с этим. biz bununla yaşamaya alıştık artık. Как-то совмещать. Yani böyle alıştık bununla Даже yaşamaya. порой они нам приносят какую-то радость, удовольствие. Bak. Порой приносят даже нам радость и удовольствие. Bazen bize hatta sanki sevinç, hoşnutluk veriyor. Но они опустошают нас. Ama aslında bizi böyle içimizde bir Mешают boşluk нам veriyor. возрастать, Bizim büyümemize engel oluyor. исполнить Божье предназначение, Tanrı'nın çağrışını, Божью волю, o isteğini hayata gerçekleştirmemize engel oluyor. достичь того потенциала, который Господь дал каждому из нас. Tanrı bize o verdiği o potansiyele engel oluyor. Поэтому эти многие вещи, они тянут вниз, O yüzden bazı bu şeyler bizi aşağı çeker. не дают распространять крылья. Kanatlarımızı açmaya imkan vermez. Я помню картину в Кисловодске. Kislovodsk'ta böyle bir resim gördüm. Огромный парк, Büyük bir park. лесной массив, один из больших в Европе считается. Avrupa'da büyük bir, en büyük И parklardan вот biridir. на входе в этот парк Ve bugünün girişinde фотограф, bir fotoğrafçı var и рядом с ним птица. ve onun yanında bir kuş var. Это был орел, Bu bir kartaldı. привязанный орел. Ama bağlı bir kartal. И знаете, такая печальная картина, Ve biliyor musunuz когда я böyle посмотрел на него, üzücü bir resimdi. Ben ona мне baktığımda даже показалась тоска в глазах. ben hatta gözlerinde böyle keder gördüm. Эта птица, она предназначена для небес. Bu kuş gökler için düşünülmüş Эта bir птица şeydi. не просто позер, не просто позер. Ve bu kuş sadece böyle resim çektirmek için değil. И порой мы так выглядим, Bazen biz de böyle gözüküyoruz. когда не оставляем эти вещи, которые нам мешают. Bize engel olan bir şeyleri bırakmadığımızda. Если бы Моисей остался в Египте, Musa Mısır'da kalsaydı, остался sыном дочери фараона, Firavun'un oğlu gibi kalsaydı, он бы никогда не исполнил бы свое предназначение. kendi çağrışını hiçbir zaman Но мы gerçekleştirmedi. сейчас читали, он оставил свой статус, Ama biz gördük ki o kendi bu pozisyonunu bıraktı. отказался от всего того, что мешало ему двигаться вперед. İleri gitmeye ona engel veren bu şeyleri bıraktı. Как, почему он смог это сделать? Neden, nasıl bunu yapabildi? Он смог сделать только верой. Bunu imanla Мы yapabildi. читаем, верой он отказался. Ve biz okuduk ki imanla imtina Он etti. видел невидимое, O görünmeyeni gördü. он видел награду. Mükafatı gördü. Вера, она Ödülü всегда gördü. видит что-то İman, больше. iman her zaman fazla bir şeyi, büyük bir şeyi görebilir. Она видит dальше, чем сегодняшнее благо. Bugünkü bu lütuftan daha da büyük Вера şeyleri видит görür. невидимое, İman görünmeyeni видит конец, görebilir. видит награду. Sonucu görebilir, o ödülü görebilir. Про Моисея мы читаем, почему он мог это сделать. Musa'da biz okuduk Он neden смотрел bunu. на воздаяние. O alacağı bir şeye bakıyordu. Он не смотрел на временно греховное наслаждение. Ve bu ne diyor, az süreli olan bu günahlara, geçici bir şeylere bakmıyordu. Как вы думаете, классно ли было ему там во дворце?
Siz nasıl düşünüyorsunuz? O sarayda ona çok güzel miydi? В Nasıldı? доме самого великого человека того времени. O zaman en büyük kişilerden, ünlü kişilerden birinin sarayında. Потенциально он мог бы стать следующим фараоном. O böyle bakınca Firavun'un şeyi olabilirdi. Onun Мог бы стать следующим фараоном. o biri Firavun olabilir. Ondan sonraki Firavun Но он olabilirdi. отказался. Ama o imtina etti. Он понял, что это не его путь. O anladı ki bu onun yolu değildir. Он получил откровение внутри себя. İçinde bir vahiy aldı. Он понял, кто он есть в Боге. Tanrı'da kim olduğunu anladı. И он оставил все, что мешало войти ему в призвание, Ve çağrışa ona engel olan bir şeyleri hepsini bıraktı. предназначение. Ona olan çağrışında. И у нас у каждого есть призвание. Ve bizim hepimizin bir çağrışımız var. Бог дает призвание. Tanrı bize И çağrı мы все veriyor. призваны здесь. Ve biz hepimiz burada çağrılmışız. Но не каждый входит. Ama herkes giremiyor. Почему? Neden? Есть вещи, которые держат. Bazı şeyler var ki bizi tutuyor. К Иисусу подошел молодой человек. İsa Mesih'e genç bir adam yaklaştı. Говорит, я pойду за тобой. Dedi ben senin arkanca gitmek istiyorum. Позволь мне прежде похоронить отца. Ama önce babamı gömmeye bana izin ver. Это так близко к нашей восточной культуре. Bu bizim kültürümüze yakın olan bir Но şeydir. Иисус что сказал? Ama İsa ne Позволь söyledi? мертвым pогребать mертвых. Ama ölüler kendilerini gömsün, Ты onlara следуй за izin мной ver. сейчас. Sen şu an Оставь все, что мешает. arkamca gel, sana engel olan şeylerin hepsini bırak. Интересно, что мы умеем торговаться с Богом. Ve çok enteresan bir şeydi ki biz Tanrı'yla böyle şey yapabiliyoruz, pazarlık yapabiliyoruz. Господь, я потом буду служить. Ya Rab sonra sana hizmet Вот edeceğim. гражданство получу. Bak vatandaşlık Вот alayım, деньги заработаю. para kazanayım. Я потом пока сейчас я поживу для себя. Ben şimdi kendim için yaşayayım, sonra tövbe ederim. Но Господь говорит, оставь все, Ama Tanrı diyor ki her şeyi bırak, покайся tövbe et и следуй за мной. ve benim ardımca gel. Ныне день спасения. Bugün kurtuluş günüdür. Поэтому давайте смотреть на воздаяние. Ve o yüzden olacaklara Когда мы gelecek оставляем şeylere все bakalım. ненужное, Ve biz gereksiz Двигаемся. şeyleri bıraktığımızda двигаемся вперед, ileri gidiyoruz. стараясь исполнить Его волю. Tanrı'nın isteğini gerçekleştirerek gidiyoruz. Четвертое. Dördüncü, Вера мы переходим с одного уровня на другой. imanla biz bir seviyeden o biri seviyeye gidiyoruz. 29 стих. 29. İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kamış denizinden geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular. Вера они перешли море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Demek imanla onlar o karadan geçtiler. Смотрите, они находились на одном берегу. Bakın onlar aynı şeydeydi, Но sahildeydiler. чтобы pойти дальше, Ama ileri gitmek için чтобы идти туда, куда Бог их ведет, Tanrı onları götürdüğü yere чтобы gitmek наследовать için, благословение, o bereketleri almak için, наследовать обетование, vaatleri almak için, наследовать землю, которую Бог обещал им. Tanrı'nın vaat ettiği torpağı almak için Им нужно было с одного берега onlar bir sahilden, перейти на другой. bir kıyıdan o biri kıyıya И у них geçmek не было gerekiyor. выбора, Ve onların başka seçimi yok. не было выхода. Başka bir yolu yok. За обратно погоня. Geriye gitseler onları tutabilirlerdi. И написано, они перешли верой Ve на orada другой берег. yazılmış ki onlar imanla geçtiler. Верой Бог разделил, İmanla Tanrı açtı. и что Бог поможет им. Они Tanrı- поверили. Onlar iman ettiler ki Tanrı bize yardım И edecek. мы сегодня все находимся где-то, Ve biz de şimdi в своем хождении bizlerdeyiz. с Богом, Tanrı'yla yürümekte, в своем служении, hizmette, в своих финансах, finansta, в любой сфере. her bir Мы alanda. все находимся на одном каком-то уровне, Biz herhangi bir seviyedeyiz. на каком-то определенном берегу. Herhangi bir kıyıdayız. Я хочу сказать, что всегда есть другой берег. Ve ben söylemek istiyorum her zaman В farklı bir Господе kıyı всегда var. есть больше. Tanrı'da her zaman daha fazlası. Нам нужно стремиться на другой уровень. Yukarı başka seviyeye gitmek için can И на atmamız этот уровень gerekiyor. нам надо проходить с верой. Ve bu seviyeni biz imanla geçmemiz gerekiyor. Всегда переход с одного уровня на другой – это непросто. Her zaman bir seviyeden o bir seviyeye geçiş kolay bir şey değil. Надо выйти из зоны комфорта. Senin bu konfor alanından çıkman gerekiyor. Делать то, чего ты раньше не делал. Önceler yapmadığın bir şeyi yapman gerekiyor. Это определенные перемены. Bu bazı değişiklikler olabilir. Мы не любим перемен. Biz değişiklikler sevmiyoruz. Мы привыкли, уже как привыкли. Biz artık nasıl alıştıksa öyle В alıştık. своем ритме жить. Kendi hayatımızda yaşamaya Знаем, alıştık. что ожидать. Ne bekleyeceğiz onu.
И у нас вопросы. və sorularımız var. А вдруг у меня не получится? Birdən bəndə bir şey А вдруг olmazsa, при переправе я утону? ya bəlkə oradan keçərkən bəlkə boğulsam, Но в чем обетование? amma vaat nədir? Написано, они прошли как по суше. Amma orada nə yazılmış ki, onlar Как по суше. itaətlə, Да, itaətlə. вера они пошли, прошли как по İmanla- суше. Sanki kuru üzərində geçər kimi keçdi. Но им нужно было что? Начать идти. Amma onlara nə yapmaq gerekiyordu? Şagi. Adım atmaq, yürümək gerekiyordu. Adım atmaq. Когда у тебя есть откровение, Sənin bir açıklaman olduğunda, Когда у тебя vaid есть вера. olduğunda, imanın olduğunda, доверие к Богу, Tanrıya güvənin olduğunda, ты пойдешь туда, куда другие не пойдут. başqaları gitməyəcəyi yerə sən gedəcəksən. И если даже pойдут, Və hətta gitsələr belə, если утонут, boğulsalar, то ты там пройдешь. sən oradan amma Как по keçəcəksən. İtaətli olaraq keçəcəksən. Написано, на что покусившись, египтяне потонули. Və orada yazılmış kimi Mısırlar bunu deneyincə boğuldular. Другие могут утонуть, может быть, при переходе. Digərləri bəlkə də keçdiyində boğula bilirlər. А ты не утонешь, Amma sən boğulmayacaqsan, sən keçəcəksən. доверяя Богу Tanrıya и побеждая свои güvənərək страхи. və bu qorxularına zəfər gələcəksən. Верой в Бога мы переходим на другой уровень. Tanrıya imanla biz digər səviyyəyə keçə biliyoruz. Я хочу вдохновить каждого из нас. Hər birinizi mən təşviq etmək Мы istiyorum. все где-то находимся. Bizim hepimiz bir yerdeyiz. Да, может быть и хорошо, и комфортно. Bəlkə də gözəl və konforlu Но bir стремись к yerdeyiz. большему. Amma sən daha fazlasına Всегда can. есть другой берег. Hər zaman Всегда есть farklı другой xıyı var. уровень. Hər zaman farklı bir səviyyə var. Иди, не бойся, потому что Бог с тобой. Git və qorxma, çünki Tanrı hər zaman səninlədir. И там, на другом берегу, Və o biri qıyıda свои благословения. sənin başqa bərəkətlərin var. Да, там может быть свои бесы. Evet, orada başqa cinlər də ola bilər. Когда они переплыли, кто их встречал? Гадаринский. Qadarinski. Гадаринский. O, Когда они onlar, переплыли, в Евангелии мы читаем, когда они переплыли, первый встречал там Гадаринский, которым был легион. və orada biz kutsal kitabda yazıyor ki, onlar keçdiyində orada legion, yəni bir sürü Там на cinlər var. другом берегу свои приключения будут. Və o biri qıyıda sizi macəralar bəkləyə bilər. Но там другой уровень силы и помазания. Amma orada güc və bərəkətin şeyi olacaqdır, gücü olacaqdır. Səviyyəsi o səviyyədə. Аминь. Поэтому нам нужно идти, O yüzden bizim не, adım atmamız не lazım. застрять. Bir yerde kalmamamız И gerekiyor. иногда можно построить три кущи и там надолго остаться. Bazen bir yerde böyle uzun süre sen kalabilirsin. Но жизнь состоит из этапов. Ama senin hayatın bir dönemlerden geçiyor. И когда один этап заканчивается, Bir dönem bittiğinde нам нужно распознать и понять. bunu bizim anlamamız gerekiyor. И нам нужно быть смелым, чтобы сделать шаг веры Ve iman adımını atmak için bize cesaret и gerekiyor. пойти дальше. Ve ileri gitmek gerekiyor. И вера это часто риск. Ve iman etmek bu riskli bir şeydi aslında. Мы читали, что ты идешь порой и не зная сам куда, как Авраам. Biz okuduk ki İbrahim nereye gideceğini Но bilmiyordu. вера есть уверенность в невидимом. Ama iman görünmeyecek bir şeye imandır. Да, может быть, я не знаю, куда я иду, Ben evet bilmiyorum nereye но я gideceğim. знаю, кому я доверяю. Ama kime güvendiğimi ben biliyorum. Аминь. Аминь. То есть вера, она не пассивна, она активна. Yani iman pasif bir şey değil, tersine aktif bir şey. Последнее, о чем Ve хочу сказать. sonuncu olan bir şey, Верой мы побеждаем. imanla biz zafer kazanıyoruz. 33 стих. 33. ayet. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar. Vaat edilenlere kavuştular. Aslanların ağzını kapadılar. Верой они побеждали царство. İmanla onlar krallığı kazandılar. Когда мы читаем книгу Даниила, Biz Daniel kitabını okuduğumuzda он изменил законы царства Вавилонского. Babil kanunlarını bile değişti. Указ царя. Kralın kararını değişti. Он не прогнулся под систему, Yani o bu kurala eğilmedi. но твердостью веры Ama imanlı, прогнул eminlikle. систему под себя. O kurumu kendine uygun Мы тоже yaptı. читаем Исфирь. Biz Ester kitabını da Она okuyoruz. победила, изменила законы Персии. O Fars ülkesinin kanunlarını değişti. Мы слышим много историй Birçok hadiseler про христиан, которые были в советское время, Sovyetlerde olan Hristiyanlar hakkında. которых сажали, Onları hapishaneye которые attılar. погибали в России. Onlar Rusya'da öldüler. И они прошли только твердостью веры. Onlar bunu sadece imanla bunu cesaretle yaptılar.
1 Иоанна 5.4. 1 Yaqub 1. Yaqub 5:4. 1 Иоанна 5.4 написано. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 1 Ioana Да. 5. İsa'nın 5.4. 4. 1 Иоанна 5 глава 4 стих. 4. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Чем мы побеждаем этот мир? Biz bu dünyanın neyle kazanıyoruz? Написано верой. İmanımızla. Когда я говорю мир, я говорю ценности, систему имею в виду. Ben bu Мирскую dünya систему. dediğinde bu dünyanın bir sistemini söylemek istiyorum. Побеждаем дьявола, побеждаем страхи, Biz korkuları, iblisi yeniyoruz. препятствия, искушения, болезни. Engelleri, hastalıkları. Как мы это проходим? Nasıl biz bunlardan geçiyoruz? İmanla. Верой. İmanla. И да поможет нам Господь быть твердым в вере. Ve Tanrı bize imanda böyle cesur olmağa yardım etsin. Еще одно хорошее обетование для тех, кто побеждает. Откровение 21.7. Zafer kazananlar için bir tane de bir vaat var. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım. O da bana oğul olacak. Есть всегда награда. Her zaman ödül vardır. Мне так нравится, как Бог работает, как вера работает. Tanrı, ben çok hoşuma gidiyor iman ve Tanrı nasıl Всегда есть çalışıyor. награда, всегда есть конец. Her zaman ödül ve son vardır. И вот наша задача не сфокусироваться на сегодняшнем дне, Ve bizim görevimiz bugün için odaklanmayalım. но увидеть до конца, Sonu görelim. какое воздаяние мы имеем от Господа. Tanrı'dan ne vaatler biz göreceğiz. Увидеть то предназначение, которое Бог имеет для тебя и меня, Senin ve benim için Tanrı'nın olan çağrışısını görmek. и kуда хочет привести. Ve bizi nereye götürmek И istiyor. для этого нам нужна будет вера. Ve bunun için bize iman gereklidir. Но было бы несправедливым, Ama şey olurdu, было бы несправедливым сказать, haksız olur. не сказать, Aha, söylememek haksızlık olur. что все вот эти герои, которых мы читали, Bu iman kahramanları biz okuduk. они все получили ответ от Бога. Onlar hepsi Tanrı'dan bir cevap aldılar. Мы читаем, что они умерли в вере, Biz okuduk ki onlar imanda öldüler. не получив обещанного. Vaat olmuş almadan öldüler. 13 stих, 13. ayette Евреям 11 глава. İbraniler Читаем. 11. 13 стих. Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bundan uzakta görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler. 39 стих. В этой же главе 2 стиха. Bu Господь словно bölümde фиксирует наше внимание, акцентирует. Tanrı bize bir şey göstermek istiyor, odaklanmamızı istiyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşmadı. И нам важно понимать, Ve anlamamız çok önemlidir. чтобы не разочароваться, нужно не очаровываться. Bizim şey olmamamız için ne diyorlar, hayal kırıklığına uğramamamız için fazladan böyle şey yapmamamız, bir şeye hayran olmamamız Послушайте gerekiyor. внимательно. Çok dikkatle dinleyin. Вера – это не всегда результат, который ты получаешь, İman her zaman aldığın bir sonuç değildir. но это процесс, которому ты посвящаешь свою жизнь, Ama sen hayatını verdiğin bir süredir. доверившись Господу. Tanrı'ya iman ederek. Вера – это образ жизни. İman bu senin hayatındır. Это иметь твердое решение, Bu sıkı böyle bir kararındır senin. быть послушным Богу, Tanrı'ya itaatli olmak. двигаться вперед, İleri gitmek. чего бы тебе не стоило. Ne olursa olsun ileri gitmek. Вера – это не только тогда, когда ты получил ответ на молитву, İman sadece sen Tanrı'dan duaya cevap aldığın o değil. но это больше, Bu daha fazlasıdır. когда ты не получил ответ Sen Tanrı'dan hiç cevap almadın и продолжаешь верить, ama yine de iman etmekte не devam ediyorsun. разочаровываешься, Hayal kırıklığına uğramadan. не трясешь кулачками в небо, Господи, почему? Tanrı'ya böyle ne diyorlar ellerini isyan ederek Tanrım neden? Bunu Но söylemeden. продолжаешь идти до конца. Ama sona kadar gidiyorsun. Это и есть вера. Bu imandır. Знаешь, рано или поздно Biliyor musunuz? Eninde sonunda мы все получим ответ. biz cevap alacağız. Здесь или там. Burada olmasa da orada. Не всегда, может быть, даже здесь. Belki her zaman hatta burada değil.
Библия говорит, что мы бедны, если мы только думаем здесь получить. Əgər biz, kutsal kitab şöyle diyor, əgər biz burada sadəcə almamızı bekliyoruzsa biz böyle yazık Но чем меньше мы insanlarız. получим здесь, Ama ne kadar biz burada az alsak тем bile больше мы получим там, в orada вечности. fazlasını alacağız. Потому что Бог поругаем не бывает. Çünkü Tanrı hiçbir zaman utandırılmaz. Потому что неправеден Бог, чтобы забыл дела веры, написано. Еще раз. Неправеден Бог, чтобы забыл. Он не забудет дела веры. Tanrı hiçbir zaman iman vaatlerini unutmayacak. Бог все видит и знает. Tanrı her şeyi biliyor ve görüyor. Ученики пришли к Иисусу и говорят: Öğrenciler İsa'nın yanına gelip söylediler. Иисус, мы все оставили. İsa biz her şeyi bıraktık. Что нам будет за это? Bunun şeyinde karşısında biz ne alacağız? Он говорит: не переживайте. Diyor ki merak И etmeyin. здесь получите, и там. Burada da alacaksınız, orada da alacaksınız. Знаешь, у Бога хорошая память. Tanrı'nın çok güzel Это hafızası у var нас biliyor провалы. musunuz? Bizde hafızada sorun И будет olabilir награда ve ödül и olacaktır. воздаяние. Ödül olacak. Поэтому хочу вдохновить, чтобы мы жили верой. Ve ben sizi teşvik etmek istiyorum ki biz imanla yaşayalım. Верой повиновались, İmanla itaat призванию, edelim. Çağrışa itaat edelim. были послушны Богу. Tanrı'ya itaatli olalım. Продолжали делать шаги веры. İman adımlarını etmekte devam edelim. Продолжали верить, İman etmekte devam edelim. жертвовать, Kurban edelim. быть щедрыми. Cömert olalım. Могли работать своим характером. Kendi karakterimiz üzerinde çalışalım. С годами не более гордые, а более смиренные, более добрые становились. Seneler geçtikten sonra daha gururlu değil, tersine alçak gönüllü olalım. Отказывались от тех моментов, которые нам mешают. Bize engel olan bazı şeyleri bırakmak. Побеждали верой, Zafer yenmek, imanla yenmek. противостояли Ona karşı durmak. бесам, Cinlere karşı болезням. durmak. Hastalıklara Взяли karşı. ответственность за свои семьи, своих детей. Kendi ailemize, çocuklar üzerinde Продолжали это sorumluluk делать. almak ve bunu yapmakta devam edelim. Не только начали, Sadece başlamak değil но продолжали это делать. ama bunu yapmakta devam edelim. Жить верой. İmanla yaşamak. И что самое важное, Ve en önemlisi nedir? мы не только начали, Biz sadece но и başlamadık, закончили. biz bitirdik. Как написано, умерли, ушли в вере. Ve yazıldı, onlar iman ettiler ve öldüler. Потому что одно дело начать, Çünkü bir şey var ki bir şeyi другое başlamak дело закончить. ama bir И şey de конец var ki венчает. bitirmek. К сожалению, это происходит сегодня. Maalesef böyle bir şeyler Многие oluyor. начали, Bazıları başladı но sошли с дистанции. ama o yoldan Их нету. Döndüler. Они Onlar не просто в yoklar. другой церкви, они вообще в миру. onlar ya başka kilisedediler ya da dünyadadılar bile. Поэтому пусть Бог поможет нам O yüzden Tanrı bize yardım начать etsin. верой и уйти в вере. İmanla başlayıp ve imanla gitmek. Ухватиться за него крепко, Ve ondan sıkı sıkı tutmak. не отпустить его. Bırakmamak. Чего Onu бы это ни bırakmamak. стоило. Ne olursa olsun. И последняя мысль. Ve sonuncu От fikrim. чего зависит твой уровень веры? Senin iman seviyen neye bağlıdır? Твои зрелые отношения с Ним? Senin onunla olgun bakışlar, Твое ilişkin. доверие к Богу? Senin Tanrı'ya olan güvenin. Это зависит от твоих взаимоотношений с Ним. Senin onunla olan ilişkine bağlı olan Когда bir ты şey. знаешь Бога, Sen Tanrı'nı tanıdığında, когда ты испытал Его много раз, sen birkaç sefer onu denedin. видел много милости, ответов, Sen ona merhametler, Прощение. Bağışlanma, cevap gördün. благословения, Bereketler ты aldın. познал сердце Отца, Sen babanın yüreğini Ты познал его tanıdın. любовь. Onun sevgisini tanıdın. у тебя есть с Ним эти взаимоотношения живые, Senin onunla canlı bir ilişkilerin и var. ты продолжаешь это делать Ve sen bunu etmekte devam ediyorsun. изо дня в день, Gün ve gün. и ты понимаешь, что ты можешь оставить все земное. Ve sen anlıyorsun ki dünyada olan şeyleri Вкусил его. bırakman gerekiyor. Çünkü sen onun tadını bildin. Ты понимаешь, что ничего дороже уже нету для тебя. Sen biliyorsun ki bundan Все остальное ondan değerli bir меркнет. şey yok. Diğer şeyler hepsi böyle boş şeylerdi. Мы читаем про Авраама İbrahim hakkında и про всех этих rебят. ve tüm bu insanlar hakkında okuduk. Написано, они умерли в вере, Ve yazıldı ki onlar imanda öldüler. не получив обещанного. Vaat olunmuşu almadan Что öldüler. интересно, они не расстроились, не разочаровались, Çok ilginç Doşli olan do bir konca. şeydi. Onlar hayal kırıklığına uğramadılar. Почему? Sona kadar gitti. потому что они помышляли о другом городе, о вечном городе. Neden? Çünkü onlar ebedi olan o şehri Художником и строителем biliyorlar. которого являлся Бог. Olan o ressam olan Tanrı'yı Небеса для них bekliyorlardı. были родные. Gökler onlar için çok öz olan Они bir смотрели şey. по-другому. Onlar farklı bakıyorlardı. Они понимали,
Onlar anlıyorlardı. что они странники и пришельцы здесь, на этой земле. Onlar bu dünyada keçici olarak yaşıyorlar. Пришли на время Keçici gelmişler исполнить то, buraya. что должны исполнить. Onlar yapmak gereken şeyi yaptılar. И они знали, что награда по-настоящему будет там. Ve biliyorlar ki gerçek ödül göklerde olacak. Поэтому легко оставить, когда смотришь на конец. Ve o yüzden Легче оставить, когда смотришь на конец. biz sonuca baktığımızda bir şeyleri bırakmak kolaydır. Когда живешь небесами, Sen gökleri düşünerek когда видишь yaşıyorsun. невидимого. Sen görünmeyeni Про görüyorsun. Моисея сказано, он, видя невидимо, был тверд. Апракаву. Про Моисея сказано, Ha, Musa hakkında видя böyle невидимого, он был tверд. görünmeyeni gördüğünde o böyle şeydi, Когда ты видишь güçlüydü. невидимое, Sen görünmediğini ты будешь gördüğünde твердым. sen böyle güçlü И сильным. olacaksın. Güçlü olacaksın. Ты будешь смотреть дальше своего носа. Sen burnundan Не ötekine только на сегодняшний bakacaksın. день, Sadece bugüne не bakmayacaksın. только временный комфорт. Bu geçici bir konfora bakmayacaksın. Ты видишь невидимое. Sen görünmeyen Ты şeyleri видишь награду görüyorsun. от Господа. Sen Tanrı'dan olan ödülü görüyorsun. И ты таким образом дойдешь до конца. Ve böylece sen sona kadar gideceksin. Аминь. Аминь. Amin.